Assalomu alaykum do'stlar. Musulmonning mo'ynida qancha farz bor? Musulmonning mo'ynida 40 farz bor. Qaysilar? Birinchi, islomda 5 farz bor, iymonda 7 farz bor, namozda 12 farz bor, daratda 4 farz bor, tayammumda 4 farz bor, qusulda 3 farz bor, amru ma'ruf nahi munkarda 2 farz bor, ayzi nifasda 2 farz bor, ilm bilim izlöödө 1 farz bor. Hurmatlı dostlar, İslamдағы 5 farz. Birinchi, Құдайдың bir бар екеніне işenu. Екінші, bir күндө 5 maal namaz oku. Üçüncü, bir жылда 30 gün orozo кармоо. Төртүнчү, mal дүниөнү адалдоо үчүн зекет берүү. Бешинчи, өмүрүңдө bir жолу ажыга баруу. Hurmatlı dostlar, keyinki чыгарылыштарда ыймандагы 7 farzды sizlerge айтып беребиз иншалла.